Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ini ada mainan mobil-mobilan Robocar Poli teman-teman. Wow, 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 mantul. Wih, lihat teman-teman ya, badannya penuh dengan lumpur. Wih, gimana caranya kita untuk membersihkannya ya teman-teman ya. Coba kita lihat di sebelah sini ya teman-teman. Wow, lihat, itu ada air warna putih ya teman-teman ya. Wow, oke, sekarang kita bersihkan mereka ya teman-teman yuk. Wih, oke, kita mulai ya teman-teman yuk. Wih, mantul nih teman-teman nih. Ini dari siapa nih teman-teman ya? Wih, mantul. Coba kita bersihkan ya teman-teman ya. Wih, wow, ini heli ya teman-teman ya. Wah sekali. Wah, mantul. Ada si heli teman-teman. Wih, kita taruh di sini teman-teman. Wow, mantul. Oke, sekarang wow, ini siapa nih teman-teman ini? Wow. Oke, kita bersihkan dulu. Wow, ini sepertinya The Max nih teman-teman nih ya. Wih, mantul. Wow. Oke, kita taruh dua. Wih, mantul ya teman-teman ya. Wow. Ini apa ya teman-teman ya? Wow, mantul. Oke, kita bersihkan dulu. Ya teman-teman ya. Wow, ini school bus teman-teman ini. Wow, mantul. Ini namanya bus sekolah ya teman-teman ya. Wow, mantul. Ada bus sekolah juga ya teman-teman ya. Ini sepertinya, wow, lihat teman-teman nih. Wih, ini mobil polisi. Wow, mantul. Mobil polisi teman-teman. Wow. Oke, ini lagi ya teman-teman ya. Kira-kira ini apa nih teman-teman nih? Wadidaw, ini ada mobil truk. Wow, kita bersihkan dulu ya teman-teman ya mobil truknya. Wow, mantul. Wih, keren sekali ya teman-teman ya. Wow, mantul. Ini apa nih teman-teman ya? Warna pink. Wow. Wih. Wadidaw. Wih, mantul. Ini ada siapa ini? Mobil ambulan teman-teman. Wow, mantul. Ada mobil ambulan ya teman-teman ya. Wow, mantul. Wih. Ini ada apa nih? Wih, kita bersihkan dulu ya teman-teman ya. Kita bersihkan dulu teman-teman ini. Wow, ternyata ini taksi. Ada mobil taksi lucu ya teman-teman ya. Wow, mantul. Wih. Kita taruh dulu di sini mobil taksinya ya teman-teman ya. Wow, tinggal satu nih teman-teman ini. Wow, lihat teman-teman nih. Wow, airnya menjadi kuning ya teman-teman ya. Wih. Wow, mantul. Wih, ternyata ini fire rescue teman-teman ya. Mobil pemadam kebakaran, mobil penyelamat ya teman-teman ya. Wow, mantul. Wow. Wih, mantul. Wow, kita sudah mengumpulkan semuanya mobil-mobilan nih teman-teman nih. Si Robocar Poli dan teman-teman ya teman-teman ya. Wih, mantul. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk di like dan di subscribe.